umugore yaje afise n'ibintu by'imigozi yashize ko za supaguro rangice wa mugozi yawushize ku mushatsi w'umugabo. Urabe witonze. N'umugabo afise amashugwe bisa nkategereje umuntu. Ariko hajundi umugore amuciye inyuma amushirako ikintu c'ikigozi kiko za supaguro agishira ku mushatsi we rangice wa mugozi awushira ku modoka. Ku buryo ino modoka niyagenda ize gukwega ino mishatsi y'uno mugabo. Imodoka yaragiye. Wa mugozi wakweze wa mushatsi wamupfuyeho. Ngomba umugabo afise urupara we. Ya mishatsi ugenda ukambara iyo ufise urupara ugati ndakeneye ko abantu bambona je mfise imishatsi wana. Sinkeneye ko abantu babona urupara rwanje. Ngomba uwo bagira bahure yari umukobwa. Yaraje abona amafoto. Ifoto yarafise umugabo abafise imishatsi kiniki ko yararavye asanga afise urupara. Ariko shiri mbwira wandungikira amafoto ufise imishatsi urakana keza kibogare noneho ndabira ibingibi washiri ndagusobanurira pe ndagusobanurira impamvu nakurungikira mfise imishatsi nyene mbwira ko nkubona uri igipara kandi narinzi ngo nagijanye mu rukundo n'umusore afise imishatsi kibogare washiri ibyo ngibyo ntubyiteho icyo wakwitaho witeho urukundo rwanje je nkufitiye oya ndabyanze umugabo yaramuzaniye n'amashugwe avuga ati uyu munsi ngiye guteretana na shiri wanje. Shiri we yarafashe amashugwe yataye muri pubere. Iyo mashugwe yataye muri pubere yarigiriye. Nyine mu majimu make nta mpamvu yo guteretana n'umuntu afise uruhara ku mutwe. Reka. Barankoriyeho. Umugabo ntazi byamubayeho. Yabona bamutwara umushatsi wiwe. Kandi wabikoze n'uno umugore yaraje wabikoze. Mana yanje Tom ni wewe birantunguye cyane kukubona pe mbeko kuno uri mwiza warabaye mwiza cyane umva ntusubire kunkoraho hano waje gukora iki narakubwiye je ko nashaka kukubona n'indi ncuro narabikubwiye umva Tom nawe bijya byabaye kera byararangiye dutangura ubuzima bushasha turi kumwe bisa nkaho bahoze bakundana bano bana waranciye inyuma urabona nakwibagiwe ko wewe wanciye inyuma narabibonye urukuranci inyuma umva nyine nakubwiye nagusobanurira ko byabaye ijya munsi nuko wagiye je ntagusobanuriye umva rero shiri nyine waza tugasangira basicayi tuganira ndagusobanurira ibyabaye umva je ndi busy nta mwanya mfise iki none so uriya mukobwa mwari mugiye gusohokana yarinde naguhebye mbona umva shiri urafise umwanya ntushaka kuganira nanje ariko ndakwinginze emera uganire nanje ndagusobanurire ko byabaye buno mugabo Tom yabonye nyene shiriwe amuciye inyuma niki aramuheba noneho shiriwe yaje amubwira ati ndagusobanurira ibyabaye je sine ko ndaguca inyuma shiri ako uyu munsi no kutwinjiye twitonze kumbe mu karesitora bajemwo hariyo wa mukobwa umwe yahejeje gutera indobo Tom umubwira ati je sinakundana nawe wana ufise uruhara ku mutwe reka yarababonye baje rangije yarihishe kugira nyine ngo wahejeje gutera indobo ntamubone noneho wahejeje gukatira abonye yinjiye bari kumwe n'undi umukobwa Tom yaraje bari kumwe n'undi umukobwa yakatira avuga ati we nakonye nciye inyuma wana umva rero ujya musore wabonye turi kumwe twe ntitwigize turyamana none se nimba mutaryamanye kubera iki yagiye mu buriri bwacu je nawe kumbe barubatse we bano bantu n'umugore n'umugabo umva nyine urabye nari namuhamagaye amazi yari yatobotse yaraje gukora amazi mu rugo rwacu nyene amazi yari yatobotse pe noneho acambukira ngo ararusha yarananiwe cyane ngo aguma kuryama ndamubwira aryame none se nimba yararyamye kubera iki wamwambuye impuzu umve witonze uyashirije sinigeze namwambura impuzu niwe yaziyambuye kubera ko yambuye ngo harashushe yambuye ko icyumba cyacu cyari gishushe ndamubwira ati kura impuzu rero hamuryame mugabo byaramucanze umva ibyo uko urambwira je sinabyumva uri kumbesha pe gute nakwizera ngo nimwaryamanye kandi mwese mwari mujyanye ku buriri bwacu
umusore yambuye impuzu nawe wakuye impuzu ngo ntimwigeze muryamana cibyo ngibyo kurambwira sinabyizira canke wankundiye amafaranga ese nta rukundo wari umfitiye umva Tom nari nkukunda cyane ese uraceka je ndinde je nta mafaranga je nakurikira ku muntu nkunda we naragukunze urukundo rwa nyako byose wa mukobwa ariko arabyumva wa mukobwa yatera indobo tumavuga ati je sinakundana nawe sinakundana no umuntu afise uruhara ku mutwe yarabyumvise yumva ko umuntu bari bakundana yari afise umugore batandukanye n'umugore umva rero Tom jewe mu buzima busanzwe niyo ndose amafaranga ndajana mu kigo c'imfubyi nkayafashisha abantu bantaho nikora kanya haje umusabirizi yinjiye mwaho ka restaurant barimo umugore arangije aramuhamagara asa nkaho aribo babipanze wa mugore kumbe yatumyeho umuntu w'umusabirizi umuntu yigira umusabirizi yaramuhamagaye warabwiye nyene umugabo wamubwiye ati je sinakurikira amafaranga nikikwereka je ko ntari umuntu akurikira amafaranga nawe ukunze urukundo rwa nyagwo niyo ndose amafaranga nja kuyafashisha abantu aho nikora ni wewe mabuca wa musabirizi yaraje ni wewe mabuca no wa mugore yamuhaye amafaranga kumbe nibyo bari bapanze umugore ashaka kwereka karo akana keza imbere y'umugabo kugira ngo basubirane yamuhaye amafaranga wa mugabo yigira umusabirizi warakoze cyane kuntabara je n'abana banje batatu twaye twishwe n'inzara mabuca warakoze cyane umva nta kibazo uri umwana mwiza ntacu nyene ni sawa mugira umusi mwiza ni wo muntu wa mbere nabonye hano mu isi afise umutima mwiza umusabirizi ariko twe twabonye si umusabirizi umuntu yigize umusabirizi kubera ko tuno mugore yamuhamagaye arangije amafaranga kugira ngo nyene yivugishe ubwo bujambo avuga ko uri umuntu mwiza uri mabuja mwiza waradutabaye two turicwa n'inzara kugira ngo nyene no mugabo abone ko umugore we ari umuntu mwiza yitaho abantu bantaho nikora nyine ngo asubira mukunde nyine basubirane sabirizi yaragiye arangicara amafaranga bamuhaye yewe sabirizi nyine akuriye amafaranga wa mukobwa byose arabibona arabonye ko uno mugore bari kumwe n'uno mugabo yatumyeho umuntu yigire ngo numusabirizi arangije yari ikintu c'igipiripiri nimba ari igipiripiri nimba ari igiki caramugwaje arangije arikoroza gusa twe twabibonye abiri yabishaka kugira ngo yikoroze kuko ariko arabona ibiri ko biraje ngaha ariko arabona no mugabo we ko aramutuburi yarikoroje wa mugabo arabye asanga ni wa mushiriwe yamukatiye asanga ariko arakorora umeze neza ni Tom umeze neza wa mukobwa yikoroje we Tom urakoze cyane sinari nzi kuri ngaha kumbe yarazi kari ngaha umva urakoze cyane kuntabara sinari nzi kuri umuntu mwiza nk'uko nguko iyo nkabimenya sinari kukubwira ry'amagambo kari nibuke neza ko kari kamukatiye kamuhebye kavuga ati wowe ufise ikiwara tawana ku mutwe ufise igipara kibi kikubihiye nyene urabyo mbabareye cyane kuba zandabyo wampa nkaba nazitaye muri pubere oya nta kibazo tumarangije yarabye umugore we umva rero uno mukobwa yitwa umva ndamuzi ni wa mukobwa yagutera indobo agukatira avuga ati we ntiyagukunda n'indabyo wamuhaye yazitaye ndamuzi kasi kamuca mu ijambo umva nawe unoni we ndamuzi ni umugore wawe yaguciye inyuma akubabariza umutima wawe ndamuzi utangura guterana amagambo yatanguye guterana amajambo we umugabo we yarumiwe umva nyine napfuye ku bitaro menetse umutwe cyane akazi kanduhishije uyu munsi nari nshaka kuruhuka niyo mpamvu naje ngaha mu kano ka restaurant ariko ubundi je narakubwiye ko nashaka kuganira ibyerekeye akazi kanje kubera ko bitera ubwoba abagabo benshi ko nababwira ko je ndi umuganga kubera ko bitera ubwoba abagabo benshi
ese kubabwira ko umuganga gute byabatera ubwoba cyangwa ushatse kuvuga impamvu bibatera ubwoba nuko uri umuganga noneho bibwiye abagabo benshi bakwanka bavuga ati we n'ubundi nta mwanya twamarana wana mu rukundo kubera ko umwanya wose wawuta uri ku bitaro ashiri nta mwanya yakuronkira no mukobwa umwanya wose awumara ari ku kazi sinumva impamvu wakunze no mukobwa reba jewe naragukunda kubujya n'akazi kanje naragahebye kugira ngo ndakuronkira umwanya himbega ubwo butanguye guterana amagambo we bivuze wemeye kubikirara cyo ku muhanda ubura akazi kubera umugabo wawe cyane uno n'umugore we uno mukobwa mwibuke neza ko yakatiye Tom amubwiye ati wowe ufise ikiwata wana ku mutwe we ntitwakundana none ahabonye Tom umugore we aje kumusaba imbabazi kugira ngo basubirane none atanguye gufuha avuga ati none ntware shiri wanje ubu nawe akavuga ati none ntware umugabo wanje umvurazi hari wasanga impamvu umugabo wanje yagukunze kuruta jewe nuko uri mwiza cyane kunduta pe sawa ndiyakiye bisa nk'umugabo wanje takinkunda ariko reka nizere ko wumvise ukuri kandi ikindi nakubwira nuko ngiye kurera umwana wacu ndi njenyene umwana wacu gute cyane gose Tom je nkufitiye umwana waranteye inda kire nkufitiye umwana mu nda mukomanzu nwe wayini kakobwa kumvise ko no mugore atanguye kuvuga ko amafitiye umwana Tom cyatangwa guhindura ikiganiro amubwiye ati muko wayini nyene kutanwa twongera iyindi wapije kiraro kimwe kirampagije uno mukobwa ariko aragerageza gukatisha inkuru ariko umugabo we yabyumvise Tom yabyumvise ko yateye umugore we uri waramubwiye ati ndabona ko ukunda uno mukobwa kunduta nakubwije ko gije ko nigeze nkuca inyuma ariko wabyanse kumva wanse kunyumva ariko nakondi reka ngende kurera umwana wacu ndi jenyine Tom byamurenze rangiceraje umva ne mu amazi pe micupa ry'amazi yasabye icupa ry'amazi Tom byamurenze hamwe hari umukobwa akunda cyane undi na n'umugore we bose baramushaka ariko yumvise umugore we wamufitiye umwana Tom byamurenze yabuze amahitamo yabuze umuntu yakumviriza ndabona ayo mahitamo aragoye pe ayo mahitamo aragoye umusereveri kazi kumbe yabyumva ikiganiro cyose yacyumvise Tom nawe nyine yarabirabye cyane gusa aragoye kubera ko umwe muri bajya ni umugore wanje ndetse amfitiye umwana undi nawe ndamukunda cyane ni mwiza cyane pe naramukunze naramusariye sinzi rero uwo nahitamo sinzi cyo guhitamo ngo niki gusa jico nakubwira uhitemo numwe uva amagambo ati gusa jico nakubwira mwabajya abakobwa bose ntuhitemo numwe ntihagire n'umuntu numwe uhitamo mwabajya abakobwa ushatse kuvuga ibiki gute ubundi wambwira amagambo we nyene urabye ugiye yahoze n'umugore wawe yakubwiye ko agufitiye umwana je namwiboneye n'amaso yanje igihe wari ufise indabyo ku muhanda yaje akubohera umugozi ku mushatsi wawe abushira ku imodoka yagiye ikwega umushatsi wawe niwe yabikoze urya mugore wawe mwatandukanye ngo agufitiye umwana niwe yabikoze wowe undi mukobwa nawe buri gihe mwakano kambare yamazanana n'umusore mushasha uyu munsi azana umusore mushasha ejo akazana yundi ashaka kubajya amafaranga abashaka kubajya amafaranga rero nawe ashaka kukujya amafaranga kuko si we musore wenyine musohokana hano hantu rikarika Tom yarumiwe ntabyo yarazi amahitamo yari yamunaniye
ariko yumvise bose ari inyamaswa. Atumwe yarakunda wa mukobwa yarakunda yari yarasariye ngo yirirwa arasukana n'abasore benshi mu kano kabare kugira ngo abajye amafaranga. Tom yarumiwe. Yesu urashaka gukorera amafaranga? Twasize ariyo magambo Tom abwiye no mugore. Amubwiye ati urashaka gukorera amafaranga? Baraje. Isa nkaho no mugore yemeye w'umuserverikazi. Umva abagore. Tom yaraje. Irena agenda bahuze n'umuntu agiye kumbera umugore wanje. N'umuntu agiye kumbera umugore wanje. Umva amagambo. Ngo iki? Ne ko tuzi uwo mukobwa ari umuserverikazi wa hano hantu. Mwamenyanye gute ngo iki? Umva rero ikintu nababwira, uno niwo mukobwa nahuye mu buzima bwanje akanyura pe. Naranyuzwe kubera uno mukobwa. Niwo mukobwa mbona yitonze, ashimisha, afise ubwiza burenze, ndetse niwo mukobwa nakunze kuruta abandi bakobwa. Wumva amagambo ya Tom. Wumva amagambo ya Tom. Rero wewe ikintu mbona ushaka muri kano kanya nta no mafaranga. Tom yakuye amafaranga yayahaye wa mugore. Bose yamaze kubavumbura kari abana babi bashaka kumubesha. Wa mbere yamuhaye amafaranga, rero n'amafaranga uze ko yafata tagisi. Ndabyumva. Noneho iyo tagisi kujane ugende gushaka wa mushoferi wafata umushatsi wanje ukawuzirikira ku mugozi, noneho umugozi ukawushira ku modoka y'uwo shoferi. Genda ushaka uwo mushoferi rero yatwaye umushatsi wanje, noneho ni wamubona umusaba umushatsi wanje hamuwungarukanire. Nyine mu majembo make Tom ikintu ashatse gukora, yarashatse kwereka ko no mugore ibyo yakoze byose byo bamukoreye byose Tom yabimenye. Yamenye ko kare kana ukagore kabikoze. Sanko byipfutse. Kandi nibyo. Ubundi gute umugore wawe wava ku kazi ugasanga ari mu cyumba cyanyu bari kumwe n'undi umugabo kandi bakuye imyenda? None nawe wamuta akaza kubwira ngo nyine yari umukozi yaje gukora amazi, yari yumva hashushe araryama yambuye impuzu niki nanje ndaryama ngo nitwigize turyamana. Arewe Tom yabimenye ko umwana atari uwe. Gore nako barakavumbuye karangije kaciyeho kandi nibyo. Ubundi gute yahera amezi kaza kakubwira ati ufitiye umwana mu nda. None se Tom je ko ndagukunda nanje umpoye iki? Uranciye inyuma pe nawe niko kamuhebye. Uranciye inyuma. Je ndi umwana mwiza nakwitwayeho neza ariko uranciye inyuma pe. Birambabaje. Be muko kindi kintu utazi. Urazi ko Tom wagiye kukubera umugabo wawe ari umwigisha w'umukene, yigisha ubwana po kwishurire bakamuhemba ubufaranga bukeya. Warubizi ubaza umukene agiye kukubera umugabo wawe. Rero wasanga atayakubwiye ko ari umwigisha yigisha ubwana. Cyane gose uvugishije ukuri pe. Ndi umwigisha. Ariko nabikubwiye nkuko nawe wambwije ukuri we ko uri umuganga. Ireke giye nabikubwira no ko nari ndagukunda. Rero namukobwa kubera ko ndamukunda nanje namubwiye buri kimwe. Barera muko ndazi ko shiri wanje ari umwigisha. Ndamwiza. Abizi ko ari umwigisha. Hano gakubwa kari gashaka kubatandukanya. Kabwira no museriveri katanga kamubwiye ati urazi ko umugabo wagiye kukubera ngo umugabo wawe urazi ko ari umwigisha yigisha ubwana butoya muri za pirimeri bakamuhemba udufaranga dukeya. Urazi ko mugiye gukora ubukwe n'umuntu w'umutindi w'umukene. Ibyo warubizi? Ariko umuseriveri kaza arakabwiye ati je ndabizi. Ndazi ko shiri wanje ari umwigisha. Ibyo ntibindaba. Kashaka kubatandukanya. Noneho kasanze umukobwa azi byose. Kashaka kubatandukanya. Barabikoze pe. Mva wana turabikoze we. Turabikoze.
wibuke neza ko ari ibintu bari bapanze bavugana ati ese wakwemera ugakorera amafaranga niko Tom yari yabwiye no muserveri kazi serveri nawe yabikoze neza pe bigenze neza siko no mu buzima busanzwe uri mwiza cyane yusetse uri mwiza cyane pe yitwe nzuba mwiza cyane birenze Tom gatanguye gutera imitoma umva cendi ku kazi wimbwira ayo magambo ndi ku kazi ndi ku kazi cyane ndi ku kazi wenyene wintera amagambo nkayo cendi ku kazi Tom yararabye umuntu amutabaye yari yabuze icyo afata n'icareka ariko umukobwa we yamubwiye ati abo bantu bose nta muntu n'umwe ufise guhitamo umwe yakugambaniye we yagukoreye burya bugome undi nawe irigwa arasokana n'abantu benshi abasore kugira ngo bajye amafaranga mu ino restaurant natwe twasize no mugore w'umuserveri akijije Tom ngo nanje akeka ko uyu munsi nuko nguko kagenze nongira nshimira bamaze gukora subscribe mwese kuri no channel ndabashimiye cyane nongira nibutsa abatarakora subscribe mwese muyikore nonaha kuko no ku munsi wejo nzahita mbatamo nakandi gasobanuye ku rukundo kanaryoshe nongira mvuga ati ari Tavo nk'ibisanzwe Imana ibaho umugisha ciao ciao